Abo rero ni abasirikari ba M23 ubwo bari kwerekeza cyangwa se ubwo bari kwerekeza aho bita Kamanyora, ni bagenda basatira ibice bya Kamanyora. Aha rero muri aya masaha bakaba bamaze kugera nyirizina muri Kamanyora, ndetse akaba ari ibice bimwe na bimwe byo bya Kamanyora bari kugenda babohoza mu minsi cyangwa se mu bihe bitarambiranye, bakaza kuba bamaze kubohora Kamanyora. Mbibutse ko na za Uvira hose bari kugenda bagerayo. Aba basore mu by'ukuri bakaba bari kwitiro byinshi cyane kugira ngo babohore cyangwa se bizere ko umutekano umeze neza. Abarundi rero bari basigaye mu misozi ya Kamanyora, nabo bakaba bari kugenda bavamo. M23 ikaba iri kugenda ikora ibitendo bigiye bitandukanye kugira ngo imipaka cyangwa se ahari imisozi abarwanyi bari kugenda birundamo ibashe kubarokora. Hanyuma rero hano nkuko mubibona mu mashusho, aba ni abasirikare bahoze muri FRDC, bakaba uyu munsi barangije amahugurwa bari barimo, aho bahugurwaga na M23, bakaba mu by'ukuri bamaze kwinjizwa ku mugaragaro cyangwa se icyo bita kugraduatinga, bamaze kwinjizwa ku mugaragaro mu mayuniti agiye atandukanye. Ngira ngo murabona ko bameze neza, bipampye, bameze neza, bagiye gufatanya na M23 kubohora Kongo. Murabibona rero ko ibyishimo byari byose mu by'ukuri, bakaba bamaze iminsi baganirizwa bakurwamo ideology ipfuye yari yaracengejwemo cyangwa se bari bacengejwemo na Kongo. Bakaba mu by'ukuri bamaze kwizera cyangwa se kumva neza icyo M23 igambiriye, bakaba ari cyo bari gukoraho kuri iki gihe. Bakaba bamaze kwinjizwa rero mu mayuniti agiye atandukanye muri M23. Aha rero aba ni abanyamurenge bakiri kwirwanaho mu by'ukuri, kubera ko bari mu mutwe witwa Twirwaneho. Abanyamurenge rero murabizi ko aho bita muri Minembwe bagiye bakomeza mu by'ukuri barwana na FRDC, zashaka kugenda zibica Bazarendo na FDLR. Ahangaha murabareba ko n'ubundi bari mu rugamba bakomeza kwirwanaho, bategereje ko M23 ihagera kugira ngo bafatanye. Ngira ngo murabona ko mu by'ukuri ntago baryama, ntago basinzira. Hanyuma kandi nk'uko umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Kainerugaba yabitangaje mu minsi yashize, agatanga amasaha 24 yo kugira ngo abantu bose bitwaje intwaro cyangwa se bitwaje intwaro mu gihugu cya Kongo ikomeje kwica abo mu bwoko b'abahema b'abagande baba muri Kongo. Ahangaha yari yatanze amasaha 24 ko nibatamanika amaboko bagomba guhita binjira muri Kongo. Aha rero abamubona ni ingabo za Uganda ziri kwinjira muri Kongo aho bita Bunia, zikaba mu by'ukuri nk'uko yari yabitangaje zigiye kubohora aba Uganda cyangwa se abantu muri Uganda baba muri Kongo bitwa abahema, bakomeje kwicwa n'ingabo za Kongo ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro. Rero ibingibi rero bikaba ari ikimenyetso simusiga kigaragaza ko Uganda yamaze kwinjira ku mugaragaro ku butaka bwa Kongo, ikaba igiye kurwanya imitwe yose yitwaje intwaro ikomeje kubangamira ubwoko bw'abahema b'abagande baba muri Kongo. Ngira ngo murabona ko ni bata nyinshi cyane zirimo abasirikare. Uyu mugaba mukuru w'ingabo za Uganda Kainerugaba akaba mu by'ukuri we yaravuye ati twebwe tuzaza kandi tuzabarasa, tugomba kubakuraho tukarwanya imitwe yose ikomeje guhohotera abo mu bwoko bw'abahima. Yabitangaje avuga ko ari abantu be, ko rero nta muntu warwanya abantu be ngo amwihanganire.